Ka United Democratic Party next ngi ka khalai tari kuno pra arjar arpusau kelapan menai ke kerteng jong ki kertong MDC ke benikun ha ke election ke banwan na ka benda ka KHADC bat ka JHADC ha ke next ngi na kaliang ke UDP kelapan long ru ya ke general meeting ha ka baki nongkit kam na keleng saudong jong karilum khasi berjantia kilawan bani simenta ha kini ke jingelang kepala penlong ha ke office traikam jo ke UDP ya ke kerteng lapan benada general secretary jong kaseng uba jemino mautho bat ha kini ke sengi na kaliang ke UDP kelapan benaya arpan ringut ki kertong ki bani khon ha ke election MDC kabanwan kata na ka benda ka Khas Hills Autonomous District Council bat ka Jantia Hills Autonomous District Council ha kini ke sengi na kaliang ke UDP kelapan benaya ka kerteng jong Isamla Napi Shisha Marwin na umroi constituency uba James Suliang na Mohati uba Pius Marwin na Langrin uba Mitchell Wankar na Laban Mauprem uba Desmond KL Maulong na Nong Thamai uba James Ban Basayumat na Maukar Pentorum Kra uba Augusta Jerwa na Jayau uba Titus W Khain na Sora uba Bari Kupar Sunrem na Shilla uba Matthew Beyond Star Kurba na Mauplang Dingyay uba ADG Kharbani na Umsning uba Balajit Rani na Nongpo uba Jeslan Roy Nongsej na Mokurwat uba Equator Nongrang na Mairang Nongklau bat uba Jambor War na Paryong Mautat Rishan nangta uba Sranli Rongren na Mausen Road agaba gini kidei na kabenta ka Khas Hills Autonomous District Council habai dei pat bat ka Jantia Hills Autonomous District Council uba Marki Muli na Jowai North uba Rio Sten na Barato Mukro uba Fernando Sumer na Sapai uba Winning Garland Sunga na Mokayau uba Eliza Seed Kar na Shiliang Mentang uba Rolling Son Kar na Sutunga Narwan Finliness Bare na Rambai Kliriat Laski Rambai na Tuber Wapung John Riwel Pertu na Batau Lakadong Lomris Lengdo na Mutlong sok kan por ya ka kerteng jong kubai pat ki kertong nagaleng jong ki UDP shen kasapan benano James man bersama group majulong teng ku MDC agak hasil Autonomous District Council dengan fortune makro sawe sama nongelam jong kesengharang KSU ba Augusta Jerwa nanti dan 19 Jaya Constituency. Nah, konfirmasi saya sama balik ke Palsendel dan sampai Syala Constituency. Balik ke Palsendel di pun pemilih Dr. Roy. Nah, konfirmasi saya Matthew Beyond Star Kurba MLA nanti Mauplang menekun dengan election dan Mauplang Village Constituency. Konfru Syakmat Iba Equator Nongrang ex-MDC menekun Nagamairan Nongklau Constituency. Na kontrol dengan pon iba ma joint rebel punto na kaap hundai batao lakadam joint rebel punto na kaap hundai batao lakadam nanta sema Rolling Car na kaapsa Sutuna Narwan Constituency. Nangka Sema sama Eliezer si Dekar na Kapwe Shiliang Mentang. Nagtapaw takot sa Fernando Sumer na nakaklay sa par.
Fernando Sumer, Natlan Sapay. Khotro Syakmat Ima Rio Sen, Nakakata Baratu Mukro. Rio Sen. Nakakata Baratu Mukro, Rio Sen. Khotro Kelopor Imam Abdi Mule Nakakata Jawai Nor Belalong Ruk EX-FDC Kelipor Belalong Nor. Nabiboy District, Ida Niwe Sama Kente, Roy Constituency, Nabi Sharapwe, Nagasar Roy Constituency, Namtaman Rakot Syakmat, Iba James Suliam, ex-MDC, Nakalani Mawati Constituency, Iba James Suliam, Mawati Constituency. Khotro Kelopor Iba ABG Kharbani Iba Nekoni election na South Muslim Constituency Iba ABG Kharbani na South Muslim Constituency. Khotro Kelopor Jaslan Roy Nungsit Iba Nekoni election na Kahapusan Mawar Constituency Pak Jaslan Roy Nungsit. Nam tapak dengan Saiway, Pak Srangi Rongrin, Pak Srangi Rongrin, ini Nakamau Syurul Constituency. Jadi ini dilonggi dengan circle bagi district dengan accommodation dengan Khotro Sisundal menikam kami ke Kelteng akan digapur ide Iba Tito Star Welfare MLA Kelteng CM dan District Council dengan keempat ya Presiden Namba Bayin Soha dan Kelteng yang bisa kemudian kencing penipu ya pilih pada di Kristen kemudian ini Nasora Constituency Baal dan Khot Syakmat Iba Jambor MDC Nante Napariong of Rashan Pak Jambor Iba Tengku Executive Member Jom Facility Supporting District Council Pak Presiden dan Menteri Usaha Pak Jambor Balai Nakwa Khot Syakmat Iba Mitchell Wanhar Naka Hatsan Laman Mauprem Constituency Iba Longru Antara EMDC Nakasi Tatambo District Council Bersam dan Khot Syakmat Iba Balaji Rani MPC na Nampo Constituency Iba Balaji itu ide negara MPC Presiden secara District Council Bersam dan Khot Iba Pius Marwen Iba Longru MLA Iba Kapor MPC na Kaatun Rim Lambeng Constituency Bang beliau yang Khot Syakmat Ima Laski Lemai na Kaakui Kewel Wapong Shinong Constituency Malaski Lemai sama Bang Syakmat ini lebih FDC nanti candidates District Council nantang Khot Syakmat Ima Finance balik naka Abdullah Lemai Kewel Constituency Finance balik Balong Presiden Jongki East and Capital District
nangka nakonsekuat ima winning dalam semua MDC na kakasau kaya konstituensi ma winning dengan program kembali ma winning dalam ide MDC dalam menggunakan program nasional di belakang kue dan kesini dia nampak nangkot ma Lawrence Lego MPC nag-aarpo mutlong sa Kumpor ma Lawrence Lego ini today MPC nag-ajangan sa Autonomous District Council ya ke list jong kini candidates keba ke state election committee haka khatwai tering kita benar election berhad berkilaya shim ya kini recommendation na kalian di circle na kalian di district but hadirin bagi layar bed layar bipa ya kini candidates na ki constituency rupiah bila shim ita rai berkila jia ya kini candidates lapan poin na ki konstitusi rupiah Joka Kasir Autonomous Council pada jenis Council ibaratnya logo di Island bagi ikut diakan election MDC dan parti UDP di mau kawai ba sisi legit in kelasnya dulu nama ngira dia keren ngira dia cil ngira dia tay Iki baru, barangkali juga pakai parti baru, nyai jadi populer, jadi, barang nasul, barang nong bagi afterman, ya resort wanita ya kekuat bahag, jadi, yang kesan topi, yang kesan topi, pada parti itu berkuat. Nah, sebenarnya lawan. Kepada Jibaro Subhanahu wa Ta'ala ingin sedang di hidup berkembang nanti kota terus oleh parti tadi dikatakan pada suara ini sendur pada ini pun yang ada namanya itu masjid parti ini ayat yang sangat berbeda pada terparu yang elected member ibadah MLA MDC dari wilayah lain dari MLA di bawah election tentang in long pinoyara bagi election harga lebar kali election MDC but di nanti sih nama nilai kali MDC also dengan semua apa kejadian menunggu mayor tamang awal jahat mudah. Nah, demi bagi macam ini apa? Pada nama kejadian awal jahat mudah. Kali ini usaha mayor itu. Dan lepas idan kau ini lebih berasal apa konstruksi dari ini dan lepas belum kumpulan yang diambil di agak kan di beran agak konstruksi orang yang ada pada dunia nak kita per nila menempoi sekolah nama dibagi hak dia itu kita dari orang nak konstruksi itu dari sekarang bagi kan di dunia di generasi ini sekarang injo yang itu berkurang di sisi salah kita buat kalian juga parti, kita waktu memiliki kilo kesan orang, bagi dia mesin, boleh bagi dia terus bagi dia terus.